سلام يحوات ناي لما عدم سياسة اللي خابت عم زهزن زينايو ناي Orthodox بيت خريستيان تعازيلو نسخاني كريدت تفتاوي شو تخيلكم عبت الشو ناي تفتاوي شو كيدكم رأيوهم كله invite كيرو ولو نتي representative تبقى جركم تسمعوا تخليهم أنا إشتيتا تمثلن خزاربي بإنجليشن بتقرينيان كده مالتيو إتخنا تعتقايد دلوسي انتايو أوكي ከምዚ ነገር ከጋጥመና ኩሉ ግዜ እቲ ግዜ ኣኺሉ ከም ዘሎ ኢና ንርድኦ ማለት እዩ ዝገርመኩም ነገር ብዙሕ ናይ ክርስቲያን ፕሮሲኪሽን is taking place right now ግን ንሕና ኣባና ምስ በፅሐ ሕጂ ኣይተረዳእና እንዳኣንበረ this is ሓደ part ናይቲ ክርስቲያን ፕሮሲኪሽን እዩ ማለት እዩ ንሱ ከዓኒ the government controls all the Christian churches under the 501c3 okay the 501c3 is a non-profit tax-exempt status ማለት እዩ This means the church gives all their rights to the government, okay? And the donations and the offerings are called as an income, okay? Under 501c3 ማለት እዩ So Tom priests naba'alatom under 501c3 they're not really working for Jesus, to be honest with you. Indirectly, they're actually working for the government, okay? So if anyone does not like what you preach, and the government has the right to revoke your 501c3 and shut down your church. Under 501c3c, እታ ቤተክርስትያን ብጣዕሚ ሓይሊ የብላን እታ ሓይላ ንጋቨርንመንት ሂባቶ ዘላ ማለት እዩ እቶም ኣቕሽቲ ንባዕላቶም ሓይሊ ይብሎምን they work under the government whatever the government ዝበሎም ይገብሩ ማለት እዩ okay Also, the 501c3 is a trap set to control your church ማለት እዩ You will no longer be fully serving Jesus at this point. You'll be under surveillance and in control of the government 24/7. Okay, the 501c3 is against our First Amendment, okay? Right table none ማለት እዩ በዚ ዓይነት እዚ 24 ሰዓት ንዓና ክሪኡ እቶም government ኩሉ ንገብሮ ንሰርሖን ባዕላቶም እዮም ኮንትሮል ዝገብርዎ just because the 501c3 exempt ስለ ዝኾነት non-profit ስለ ዝኾነት ቤተክርስትያን ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ የርእየና our First Amendment is being compromised, okay? The First Amendment guarantees our freedom concerning religion, freedom of speech, and the right of assembly or gathering. You see, the First Amendment protects government ማለት እዩ So now they are stripping off our rights to worship freely ማለት እዩ So the very reason ትገርመኩም ነገር ትራምፕ እንታይ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ He wants to abolish the 501c3 እንታይ ኢሉ The 501c3 ሲሉ it would prevent us from sharing our faith ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ንሱ ከዓኒ እዚ ኩሉ ክትካየድ ተሎ ሕጂ since we are living at the end time we are facing Christian persecution it will get worse by the day guys we should not be surprised we are living in the end times and we are actually entering the pre-tribulation so Satan has all the powers over the church okay the reign of the Antichrist is not far off ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ዝደሊ ከዓ እንተኽኢልኩም ካልእ ቪድዮም ገይሩ ኣለኹ ናይ the one world religion so እዚ prosecution ክንርኢ ከለና this is the reason they created the one world religion ኣብ Abu Dhabi እንተኽኢልኩም እቲ ቪድዮ ራእይኩም እዚ ኩሉ linked እዩ ኩሉ ብሓንሳቕ ሊንክ ዝገበረ ነገር እዩ ብዙሕ ነገር እዩ ዘጋጥመና ዘሎ ዓለም ሕጂ ንኽንርድኦ ክንፍትን ኣለና እንዳበልኩ እግዚኣብሔር ጎይታ ልብና ክፈተልና ተኽኢልኩም ከምታ ዝበልኩኹም ኣብ ናይ ተፈታዊ ሾው ከይድኩም ኩሉ እቲ breakdown ናይቲ ቤተክርስትያን እንታይ ኮይኑ ከመይ ኢሉ ከም ዝኾነ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ያ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንዛረቦ እዩ ሻዕብያ ምስ በዓል ባይደን administration ምስ communist country ኩለን ሓቢረን ዝገብርኦ ዘለዋ ነገር እዩ ከምቲ ጆኖሳይድ ዝካይድዎ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ nothing to be surprised the prosecution ናይ ቤተክርስትያን ዝገነብዕ ሕጂ ብዙሕ ክዝርጋሕ ሕጂ ሓይሊ የብሎም እንቶም ቤተክርስትያን ክብል ኢለ ሻዕብያ ሓይሊ ኣለዋ ምክንያቱ ኮሚኒስት እያ ናይ ባይደን administration ኮሚኒስት እዩ ንኢየሱስ ከውድቆ ጥራሕ እዩ ዝደሊ በዚ ክንርድኦ ኣለና ክብል ኢለ እሞ እግዚኣብሔር ጎይታ ልብና ክፈተልና
እስከ next time نراقب. God bless you.